Utorak, 19 sati, ćemo održati prvi otvoreni sat slovenskog jezika. Kao što već sam naziv kaže, trajaće 1 sat, 60 minuta, cijena je 10 eura. Bez obaveze, dakle, nije nikakav tečaj, nisu fiksni termini. Ako budete ovaj put na tom času, sljedeći put ne morate biti, ništa vas ne veže. Također radit ćemo neke fraze koje se koriste u svakodnevnici, upoznat ćemo se sa nekim riječima koje se teže izgovaraju, upoznat ćemo se, odnosno spomenut ćemo greške koje ljudi koji tek krenu učiti slovenski rade. Također bit će vrijeme za vaša pitanja, za sve što vas zanima. Uglavnom, iskreno zanima me i jako se radujem ovom satu zato što mi djeluje da je dobra ideja i da na jednostavan i opušten način možemo nešto novo naučiti, naravno nešto ponoviti. Prijavite se, ajde dođite da se družimo zajedno i da ujedno nešto na opušten i lijep način naučimo.